Akorobanjiri ncheke gembe centro bameneti boka tawamba bo machine ya goringa roe akoroba ankoroki bameneti ntuko kanibanete tuko mwanja machine edra ichoka kwabo bare manende bakedira bakyana kirumi kyontoire akoroba bari wani onto bawamba bakariba kwedira bakilazimika weta ngendo indaya kochwa roe Marion Karugi na kulikipia ayete interview na chokia agare o chokia mwate kabia kidiri to mwantu ko mwanja to aita no kidiri to amwaru kidiri ne bauni akorobanjuri ncheke batongeretwe ne mukarite wola inaskadera baraba ikinyite kithimene kya roe kya Ntunguru wa dine ya Diege shombunge kya Gembe Centro osoera ntaira nkusanyo ciithiritwe ire kithimene ki narako twika kuri mashini cijiroe nero ontoboto mete akari bethro bakirumiro muno ne thina ya roe na riu akoroba ni bayanite ntuko mwanja kiroro kumeyana yete mashini cia roero na cia thira tacokia bathiate njira ya kumuruma na untwire bwa mumero no ntoba kuthangikia bangi tucemanitie no ntobwa untobumwe buturiaritie batwe kuthugwa kwa ruwe anto mwanga gwatuka bate kuona ruwe na ruwe ruginyithia mbaja ngingiria 120 na mwanga muchiena aramenyere manto ya mbaji na rika uma na ruwe ruru aya rwabwithwa tucemanitie aru arinde kenda turuma muntu wege kuthugia ruwe ruringi na tucoke turume muntura woyere mota araita niyo onto teka kwende yari eke yari ya babuleki na kunde kunyamaria ngekuru twana pariti metongi muongo achoka bachokerenge akeinga roe aeta kuinga na ibondi aekera mechako na akeinga eranto bangi amero bawa kwa kurukura woro kwanda gokora rukire ende nondo ninde mukuru nkweya nkwaya na kiume kimwe baba yukite ndu bachoge batiru muruari au tukaruma weke kuthukia au muntu wiye kiochokera njuri eka yuki atua ayo uko yochokera lakini ndawa nonto ndi mukuru tende ya antu into bichoke bieko kiani ne ke arayo kene ya chokio lakini kiume kathira akara ochokia njuri ne yuki atua yayo thombe wele me ere korwa tu au kithimene kiu kithima ku tebati kuthingithi muntu kithima ku kebati kwetha kekwo na wosimene o kithima kiu neye tuyetanya batwe nyonto bakurira anto mai tarira riwa anto batukuona ndoi na ruyo so ngwenda kuonya muntu kwethi ni muroi nyonto manto ya makwethia tikumyana tanto bakara ateno binadamu na kinyawe no nyaroi ito yokie mwelekeo yo tonelwa nyatongeria beto tukari into bieto na baba kuthithia manto yo bakathithia burenge nonto ni makosa na etetethia babange akiare karoneke msie wanjia mwendali na urano we munini wa speaker mbungene ya Meru ni wete kaumoka thina ya roero ni rando rinene ra mbecha rira atirimere kiri utongeria borabo ariku akiuria Anthony bamenyere roero na baraba etana mbere oro nyangia bakona nkanga mbute kuma ndatarwa twethere mbili ya roero akwe ngiri maneli twang'ang'ana twaromba mbia tore arui twabwithia komiti ya rui enjaru irantu bongo batarire na komiti uto maya mandate kuendelea ukundi antu rui na nyabo tubashokere nkatho nonto baritete ngui lakini kumira wiro changamoto nyingi ciambirie kuya number 1 motor rwathukua motor thukua pump thukua na kuma wantu boba kuthukia rui batareka twekira ki water point twekira tap ikaunwa kwengate vabu yero eritirwe somewhere kwe mishumari yero yetire so kuna challenge nyingi muno kuendelea rwikirwe na isho indari na akaribantu be ya village tokolomanto orania na ate tukukaria rwetu na ibo bampere mandate ewita korubanjuri be ya batu wachi okaria rweru riku ro na ruare mbu entukira yokinya na mtoro kuthukia tutio muruma ruare atukuwa kiendelea akawa tu ibubu watantu na akiariria thiri ndene ya Meru ni wete bena wete kyo bwangwataniro kuonekana nyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua wethirwa itirimana na atongeria ba Meru na riwa Meru bakanwa nkoro nkusanio ciumirite cionthe rwe ya kinyamuthia te mkaji wa MCA no tio ngavana twendeni antu bamwe tukuritira mbi we kira iko watanira to watanira turitira antu babo nthembi ngui no ntu antu baba enje bamwenda ivangavana na bateche nje ariku so twena imani deputy president rwaria rurambiririe twakara nthi tukuyimbere no ntutu takara nthi bandu tuwatanira twakara nthi tukawatanira na twawatanira Meru eta mbere Meru eromba tukuromba na batu turuira tura assembly turende kuthikiria turitira antu betu ngui so sainde ngavana ginya wire tero inambi kuinisha kenda turitira antu betu mbi ngui nkiripotera Weru TV
kuma Ntunguru wa ndini ya Giage Shombunge kia Gembe Central mbeta wa Marion Karugi wa Kenywa.